Tala Fou se whapoponga o tala mai Ausetalia ale Radio Samoa. O lo tau mater whala popotonga o soifua malaloina le lalulangi le WHO wa toi titi a tole se 15 miliona o tangata wa maririu e yeiso o tanga le COVID se fulwiva i tutonu o le lua tausanga taluai. Wa ta ua le 7 News o le to tele o la tona maririu e mai le tu i sauti se sae o Asia o Europa whape foi ma Amerika. I se ripoti o whaelo mai le vaesone wa saunua le whaululunga o malo o whatasi ma whaamatala le whai numera o se tūlanga whaanono tele ma whaatangi tangata ma wauna ia ia tunu ia inivesi inisi o fuafuanga e whesoso njei mo whaalawlawe tutupu whaafuasei i le lumanai. Whai mai ripoti o scientisti wa whaawhainga luenga le WHO mo le whaamaupopoina o le numera sa o tangata ua maririu ona o le COVID se fuluiva mai le vao le lua whelua se fulu ma le whai unga le tausanga le tenei na o lato ta ua pea ma le se fulu tolu tesi ma le tolu miliona ma le se fulu tolu tesi ma le ono miliona le valea tangata ua maririu e le ngata mai le aafia sao le wha mai ia pe maririu fo i mai aafianga o le COVID se fuluiva i health systems a tunuu whaataita inga o ngase ngase o le kānesa ua le mawhai o na maua tong fitinga mai whanamai o na ua tūtumu i ngase ngase o le COVID se fuluiva. Mai mai lo ia tunu e peo initia o lo te ena wha maumaunga ia le WHO a mai se le manatu e wha pea e te le atu isi tangata maririu e le o ao fia i le numero wha mawina. Pa mena minister o puipuinga Ausetalia o Peter Dutton e mana o Ausetalia e se whainga uo malosi ma le atu Solomona e ui inisi o ripoti e wha peo le pale mia lava o le atunu na ia wala auria vainga awa saina e anga iatu. O le whaatanoanga Dutton na whai erunga le pokalame le Today i le taeawa na leila na whaeloa ia whaamatalanga whai mai Dutton o le whaamatalanga le pale mio le atu Solomona manase sokarare e na te le whaatangaina se no fuanga whaamediteri o saina e whai le atu Solomona o lo no winga la o le amata i tuina pea lea whaamatalanga. Ta ua le minista o le temine iolo iai pea leo leo le whetawale Ausetalia le atu Solomona ma lo whaatuatuaina pea Ausetalia le atu Solomona ma ua lewa fo e na whai le atu langa. Na whaelo fo i le minista o le whaatupla ia peo le whaau fiofiatu a saina i le Pasifika e le na o seru i tau mo Ausetalia a whape fo i isi atunuu e pei o Japani ma initia. O whaatino solo te te ave pasi me le pone mo le lua se furu whaitu la ma fua lava i o lato tutongi. O lapta i aile atunuu whemalanga i a saun uni mo suinga te tele i whemalanga inga i lea so ona o lea tūlanga. O le solo te te ua whaia o whiutanga i aile Transport Workers Union ma company te tele lua o lo whea ngai ma unanga ia le Ventura ma le Dyson. O le solo te te lua sul whaitu lai whaatino ai ma lo o a whia i whaitu i se sae ma saute me le pone a meise lava o nisi o unanga ia onga. Whai mai le TWU po le Trade Workers Union i Victoria ma le Tasmania branch o lo whinau ave pasi moni to tongi tala whea ngai ma ia whaale reia tūlanga o le whaatino ino o ngā nuenga. E whaasa fururua tausanga o se adi i mai New South Wales nei, wa moria leo leo i le sidia ma le iwa se furu morianga, o na olo whita ua ina sa talo sanga mo whesosoani, ma ia maua whesosoani mai le malo, a ia whao ngā ai whaamatalanga tau whaasa se ma le moni. O le ali e peo na whaeloa le 9 News, sa ia tuina ni talo sanga tau whaasa se, inisi o whesosoani le malo e peo le whesosoani mo le COVID se fuluiva mo pisi nisi, o le Job Saver, le Test and Isolate, Mouse Control Support, whape fwoi ma whesosoani mo le tutongi o whale mau tutongi po le Rental Support. A o whaila na se leni na maua mai e whesosoani, lua se lau whasfulu no afe whase lau lima se fulu, wha mai leo leo na tuina fwoi nisi ana taro sanga tau whase se, e o atu le lima se lau iwa se fulu afe lima se lau lima se fulu, mo nisi por kalame whesosoani le malo, e le tutongina. O le ali i mai le whaitua Queen Acre, mai le italia ina la na talo sanga te tala i tua fuafua te tula i le whamsinonga i le so masina fou, a le so ono le masina fou o Iulai. Ma le tala mulimuli o le ata 3D style portrait, o se tasi o ri i lauiloa a New Zealand Taika Waititi na tusia le tusiata Close Tangi, o le ata le wa manu malo i le Archibald Packing Room Prize, mo le tausanga nei lua wheluas fururua. O Waititi pe na sila fia le totele o seri i whaatonu, tu stala, whaiata tifanga, mai New Zealand, ia mai tele na ata ua mai a poina, a mai se fo i ona tusinga na manu malo ai i se Academy Award. Wai mai le tusiata, sa ia fia maua le leile i tu maa lie o taika, e toa tele e masani ai, a mai se fo i o lana taleni i ata tifanga.
O tala na mai Ausetalia mo le nei fu ias whareile, tātou whelo e fu i le vaiaso mua manuia le whae unga le vaiaso wha soi fui.